abazana aba barimo Janet Nabukero bire na Yetafe Masaba Mukama konko wahereze sini ya Mukaga Highway Secondary School Kiganda kandi abandi ni Fiona Naiga Benedict Nwaha hamwe na Daphne Kansime bona aba babiri batakwikirizwa kuzana imizaneje Shema Girls kabeta barzibwe kashenshero Girls hamwe n'Ijumo Progressive Zone ziyabire singiro mu mpakezi konka kacikwa ka ankore kakabure bukozesa kubashwijuma nuko mushango kugohereza Kampala batyo bakikiriza Shema Girls zo kuzana finals aho yasingirwe Bonne Concile na Gore Mwarubusha ubwanyuma yencho amweje St Andrews Rubinde gisirwa Bonne Concile Ijumo Progressive Kibingo Girls Nyabare hamwe na Kinon High School okujekere cyanga cha ankoro mu mpaka za Uganda yoneze rukuje kutandika harwa kushato mu mukono twinoho abantu abebitimba abantu yitaho twinoho abebitimba akujekera Shema Girls let's have the committee members umugandi timu ya 6 okoro ko kurugisha kesingire yambara FC na Gore Mwarubusha omumpaka za ligi ya Burenge rwizoba umpira ngeri gwagenda mutwara musinga twatizirawe kunka twatashambire ku munwa ko kucyagendera chances twazifuna zayanga bwanga ko byo kugenda ukantu tekateka game zirije ntuko improvinga kutekinga chances zitwafuna manyo mu advantage yaba aho akandi yawe nitegeza mu kecyaye cyategeza munonga na we are unlucky I think bo batumukisha wawe bakosa bawininga game ngao jaba game tebade nyanga tulwanyo kuangula game eno tutobe nnyo era tutobola tutebe goal plus minute tukoze nnyo twestude nnyo bade training abulunje no week bwenga edi week tetwayi nayo game tubade twestude era na game bade so important omuzano guzanirwa cyayi cya Kizinda